Ljudi uvijek nešto pričaju. Kad radiš puno, kažu da pretjeruješ. Kad odmaraš, kažu da si se uljenio. Kad šutiš, kažu da si čudan. Kad kažeš svoje, kažu da si previše direktan. Kad uspiješ, kažu da ti je bilo lako. Kad ne uspiješ, kažu da su znali. I onda shvatiš. Nije problem što ljudi pričaju. Problem je ako im počneš vjerovati više nego sebi. A ti znaš cijelu priču. Ti znaš što si prošao. Ti znaš koliko ti je trebalo da skupiš snagu. Ti znaš što si morao promijeniti da bi danas stajao tu gdje stojiš. I zato ne može svako mišljenje imati istu težinu. Neki ljudi imaju pravo reći ti istinu, a neki imaju samo naviku komentirati. Zato slušaj one koji te vole dovoljno da budu iskreni, ali te poštuju dovoljno da ne gaze po tvom putu. A ostalo, pusti. Jer nikad nećeš živjeti slobodno ako stalno pokušavaš zadovoljiti publiku koja ni sama ne zna što bi htjela gledati.